Thank you, sir. मैं आएंगे दे रोम दे So kulungka takok bukuk song ang Dinesh de Burma Bangalore Thwikha volunteer team ni Khoroksa member ang logi tong John de Burma volunteer member Bangalore Thwikha tini chung phai sok pai ka St John's Hospital ni mortuary wa sini bukuk Khoroksa na ne Hema Sangma ni lal chori parani bo mia pungajri siri bini Mangkwyhwi manka bini bisnaw no thui mani bo thumani sisalia so tabuk bini dead cause of death chung manka heart failure ani heart attack so abu to kun khlaina kare je thaine borok thoi thanga tab bini Mangkwyhwi na chung tini rohana ni bagai jotona formalities clear khai ambulance ti sawi roka so bini dead body khana diporo ekta samoyo agartla sogai nai bini dead body logi thangi tongo borni parani Khoroksa monojit Sangma ni bonot langi thang sine bini pura details sungri rubai kha joto ambulance nangmani chung jotono arrangement khlaibai kha sekang to dukhoni ko khni manu bini family members rok rang puju gyangai ba rang khri ni wan sugui orono samung pai sidi ba Bangalore no phoi pai sidi ni borok sahar mani tongani to bongke chung Bangalore Thwikha team discuss khlailai wan suka je abo manglak tam ningke chung last month abo Khoroksa marak mara Khoroksa thui thangmani bini dead body bo chung Rohor malia boro boro sogi paika so chung wan suka hi abong manglak chung tabuk next tabuk thine nila sing just kapono bini Mangkwyhwi no chung Tripura hawono hobre nai hini wan suk like abake wan suk like chung step na like yang joto form je clear klai nangmani je funds arrangement klai nangmani no chung arrange klai like special hambai ang sini CEM deputy CEM animes sar no mariu because 50% funds sini animes sar no rehoka abani ya gulo te 30,000 bini family members of rehoka te sini teamo je collection klai je manmani rok amro to utilize klai kheno ama kino ekdam point to point klai ga tai je kisamisa puju ga jaga ang personally rikha ama hekino sung puju klai tabuk bini dead body no rohana ni chai to man kha success ngi thanga so finally khana dipor jarao bini dead body agar flow sobi chinai hambai mari wang jotono no je chungno logeri tongnai rongno je chungno appreciate klai chungno encourage klai tongnai rongno jotono hambai mari wang norok ni encouragement by norok ni appreciation by chung o kam no klai manani hani wan suki klai tonglai tabu chung bathagya we rest klai we pura klai tongo tini mo chung phung ni simin klai lai mani mia bo pura sapung thanga police station no amo to sung update li aba tini ni update no sung abo nam sung mapaiga so naimano nar video to sung share klai rekha bon dead body no sung tisai roman rog ambulance rogo koekta video to releasing gano abo no naimano in case no thane kono doubt tongo ba kono sung namu chugo ke no sung no anytime Bangalore Thwikha volunteer team no WhatsApp message khai mano sini WhatsApp number ke 8088028601 tebesi saire one 8088028601 John nungkun sana yes John nungkun sana ang joto Bangalore tongnai shiming ya patara tongnai Thwikha rongno mane koina mo chungo please narok Thwikha sang yango chungje Bangalore Thwikha sang ne ka society khai tongmo join khaji tamne bagai hengka ka tabuk je thine bukuk je bobo Bangalore Thwikha sang ni khale khana ka hai pan bo chini grupo chungme baksa ka dei chungme baksa ka oma hai ka bangwa borok tongo problem na ya wo chung thike ching je khobor mano to bangwa sori hamyang thine be tongo so abono jodi Bangalore Thwikha sa ba jodi gidalai tong hanga chung bok no treatment khai re tini bo chung financially help khai me apana chung onek dige tin support khai mano so abono amu jungo jotono je grupo ba je society member kare chung by contact khanya na je chung by kurungi tongbi oba higena sung teba kabang ma Thwikha sa je nok nukung ni phayaro samung khai tongnai ojaga o pori oi tongnai chung tebo kaham ke help khai mana dei chini society no chung tebo nai thok ke build khai mana dei chung no logiri di ang koina mu chung jotono no kahamung theng hamyang theng
जोंगर काय सोसाइटी खाय दङ कायसे फेमिली खाय दङ अ फेमिली नायथक दंथों आङो बन कोयनामो दङ हामबाय ब्रादार दिनेश नो अलवेज जोंनो सपोर्ट खाय दङ एन्ड तिनि ते कायसे केस दङनि तिनि दारा दिनेश फंनिचिमो नरो हस्पिटाल आंखा तो कोर्ट मा थांका कारण जों सिविल कोर्ट नि केस एन्ड खबर तो काहाम नो जों केस जीती खा केस जीती मा परे खना आज खरक नै पासन नामानि बहन जों सं फाइने रंनो जों नगर हना बागै जों एयारपोर्ट जरा जों तुनै रियन बनो बंनि केस तो पाइका अबनि परे बंग फेमिली वो जे हेल्प मानाय आमो बं फेमिली काहाम का तलां थांमानथों जों बेलाय नो लाकी बो फील खायो जे जोंनो गॉड बा जोंनो अमसुक जरतै फान रखा जे जों चिनि बरंनो हेल्प खायमानातै जोंनो चंगै रखा जों खाय दङ जों खायनो थानाय आं हामबायना मोजां जतन जोंना सुक जरतै साहस रमानि बागै बा खा तोरी लगिर मा बागै सुना जतन खुलुमका तेवैसा हामबाय सुना लगिरि तंगनि बागै खाख्लायनो सुना आगे गाबो अमतिखना लगिरि तंगना